Gdje se ovo stavlja? Ne znam, me čujete? Nadam se da me čujete. Dobro mi došli u novi video, odnosno u još jednu epizodu podcasta. Objavljivat ću tako da ću neke stvari koristiti i za jedno i za drugo. Ovo je čisti primjer toga. Dugujem već jako dugo, predugo, odgovore na vaša pitanja koje sam dobila na Instagramu, TikToku. Jednu nedjelju sam objavila na Instagram storiju da me pitate šta god vas zanima. Tako da sam ja od toga i od čestih pitanja sa TikToka i slično napravila onako listu da se ne ponavljam. I onda ću se potruditi odgovoriti na sva pitanja jer je jednostavno tako lakše. Još jednom je dobrodošli i nadam se da ću odgovoriti na vaša pitanja. U slučaju da ne odgovorim, slobodno pišite ispod videa, pišite na bilo kojoj društvenoj mreži. S obzirom da je stvarno puno pitanja, ja sam to malo onako podijelila po temi. Imamo onako 3 dijela, zato što ne želim ni ja, ni vi da ovaj video, odnosno ova epizoda, traje 3 sata. Odlučila sam ovu epizodu posvetiti pitanjima kao što je samopouzdanje, život, općenite neke teme. I onda imam drugu epizodu isplaniranu, to jest drugi video. On će biti onako tematike Njemačka, posao i slično. I onda treći dio je trudnoća. Zato što ima stvarno puno pitanja i zašto je to baš treći dio? Zato što sam još neka pitanja našla, tako da moram i njih zapisati kako bi odgovorila na što više njih. Njami, obožavam sok od ananasa, a čula sam i da pomaže za lakši porod, ne znam. Ja se unaprijed ispričavam ako ostanem bez zraka. Ok, ajmo započeti da ne dužim previše. Prvo pitanje koje se ponavljalo više puta, kako do samopouzdanja. Volim ovo pitanje zato što ja još uvijek radim na tome i još uvijek nisam na tom nekom stupnju gdje bih rekla ok, full imam samopouzdanja i full sam sretna s time, ali radim na tome i full sam napredovala s obzirom gdje je moje samopouzdanje bilo prije i gdje je sada. Mislim da mi je iskreno puno pomogla trudnoća u tome. Ili ovako možda bolje? Ne znam, probat ću ovako jer imam osjećaj da previše šuškam kad mi je mikrofon na majici, a isprobavam ovaj mali da ne moram onaj veliki stalno imati sa sobom. Anyway, da se vratimo na temu. Ja sam mišljenja da sve kreće iznutra, tako da i samopouzdanje kreće iznutra. Ja mislim da do samopouzdanja treba doći tako da radiš na sebi. Tako da upoznaš sebe. Tako da vidiš šta ti odgovara, šta ti ne odgovara i da vidiš šta ne želiš u životu i odmah ćeš znati šta želiš u životu. To je po meni najbitnije jer ako si psihički na mjestu, ako si psihički dovoljno jak ili jaka, nitko ti ne može ništa i nitko ti ne može srušiti to tvoje samopouzdanje. Naravno, tu se veže i neka aktivnost, da se osjećaš bolje, ne znam, friški zrak, čitanje, neki hobiji gdje ćeš ti upoznat sebe. Jer ako nešto ne počneš, ne kreneš sa nečime, nećeš ni znat je li to za tebe ili nije. Tipa, teretana nije za mene, ja ne volim teretanu, zato što nemam nikakvu motivaciju da ja sad sama dižem tamo neke utege. Dok, na primjer, treninzi u grupama, ne znam, gdje je nas 6-7 žena samo, obožavam ženske treninge, gdje je nas 6-7 žena i jedna drugu motiviramo, onako, osjećaš se full moćno, tako da to je za mene, ali ne bih to znala da nisam probala i jednu i drugu verziju. To je neki banalni primjer. Mislim da je to jako onako ključno da imaš neki svoj hobi, bilo to sport ili bilo to čitanje knjiga. Full nebitno. Nešto što je samo tvoje. Zašto mislim da je psihički full bitno raditi na sebi? Zato što nitko od nas nije savršen i ti prije nego što dođeš do tog stupnja samopouzdanja da kažeš niko mi ne može ništa, moraš i upoznat sebe zato što trebaš upoznati svoje mane. Ne samo svoje vrline u čemu si dobra ili dobar, nego i svoje mane zato što ih imamo svi i najteže je reći sebi ok, ovo mi se ne sviđa na meni, ovo želim promijeniti ili ovo želim doraditi ili ovo želim skroz izbaciti. Mislim da je to najteže pogledati sebe u ogledalo i reći ok,
ovo ne štima, kako da to promijenim. I čim smo mi iskreni sami sa sobom, što je najteže, nitko drugi, ničije mišljenje nam ne može pokvariti sliku. Jer čim smo mi bili toliko hrabri, pogledat sebe u ogledalo i reći, ok, Majo, to i to nije ok, mijenjaj to, ne znam, radi na tome, izbaci to, zamijeni s nečim novim. Čim imaš hrabrosti to reći sam sebi u facu, mislim da onda ti apsolutno nitko ne može ništa i full je tuđe mišljenje onako u tom trenutku nebitno, zato što je potrebno imati full hrabrosti sebi reći nešto i sebe kuditi i prepoznati u čemu nismo dobri i šta ne radimo dobro. I kad prepoznaš svoje mane, najlakše je doći do vrlina. Ljudima je uvijek lakše i zapravo najlakše napisati listu tuđih mana i tuđih nekih loših postupaka i loših ponašanja, a rijetko tko da to isto napravi za sebe. Ali kad to napraviš, kad obje ručke prihvatiš svoje mane, a zatim i vrline, vjeruj mi, to je ogroman korak ka samopouzdanju, po mom mišljenju. I gle, stvarno, samo radi na sebi. Istražuj, pokušaj. Znači, nemoj se bojati ničega, pokušaj. Roknut ćeš na dupe, nema veze što sad idemo dalje. Nije to za tebe, ok, idemo probati nešto novo. Još jedna stvar koju mislim da je stvarno bitna za samopouzdanje je to da te, ali istinski, ne bude briga šta će bilo tko reći. Doslovno, ja sam godinama govorila šta me briga, šta će tko reći, ja ovako, ja onako, ali tek onako u skorije vrijeme sam skroz isključila mozak i skroz operirala svoju glavu od takvog razmišljanja i postavljanja pitanja šta će tko reći, zato što i taj netko i ja imamo samo jedan život i koga briga šta ja radim i šta taj netko radi. Kad isključiš mozak i kad makneš tu misao šta će netko reći ili kako će te neko gledat ili kako će netko u svojoj glavi vizualizira tebe kao osobu, čim shvatiš da ne možeš kontrolirati kako će te netko drugi percipirat i kad se pomiriš s time da ti jednostavno 90% slučajeva nisi osoba kakvom te taj netko deseti smatra, tu dolaziš do velikog vjetra u leđa za to samopouzdanje, a i samim time za nove mogućnosti, za nove prilike, za apsolutno sve. Kad si u glavu staviš, nije me briga šta će tko reći i šta će tko mislit. Trudi se da živiš onako na maks, jer svi imamo samo jedan život, koga briga, slušaj sebe i na kraju, da ne dužim previše s ovim pitanjem, samo ona rečenica, ponašaj se kao osoba koja želiš postati. To je stvarno istina, jer ako ništa ne promijeniš, ništa se neće promijeniti, pa čak ni tvoje samopouzdanje, niti posao, nove odluke, nove prilike, promjene, ništa. Ako ti ne promijeniš nešto, neće se ništa promijeniti. Dakle, da sumiramo. Ne zamaraj se šta će tko reći, radi na sebi, radi na svom psihičkom zdravlju, mentalnom zdravlju, kako god to želiš nazvati, na svojoj glavi, zato što će sve onda ostalo doći. Dok ti sam sa sobom nisi u glavi na čisto, ništa drugo neće oko tebe ići kako treba. Znate da za dobru kuću treba dobar temelj. Okruži se pozitivom, razmišljaj pozitivno, probaj, pokušaj, padni, pokušaj opet, nebitno, sve ostalo će doći. Drugo pitanje mi je bilo jako zanimljivo, zašto si jednom rekla da nisi ista Maja iz 2021. godine. Ne znam koja je to godina bila, je li to bilo kad sam došla u Njemačku? Nisam sad sigurna, ali definitivno nisam ista Maja kako sam bila prošle godine, a kamoli 2021. godine. I prvenstveno mislim zbog toga što drukčije razmišljam i ovo se može nadovezati na ovo prvo pitanje, imam više samopouzdanja zato što radim na sebi i radila sam na sebi i prošla sam stvarno neke situacije koje ne znaš kako ćeš handlat dok se ne nađeš u njima. Tako da definitivno zato, jer sam puno toga onako naučila za ovo malo vrijeme što sam na ovoj planeti. Stvarno sam puno toga naučila i svojih grešaka, jer sam i ja naravno radila greške i moja neka ponašanja možda nisu bila u redu i odluke i slično, ali upoznaš sve verzije sebe nekako kroz takve situacije i mislim da mi je taj odlazak iz Pule, iz Hrvatske, full
baš full, nekako proširio vidike i otvorio glavu da shvatim šta želim, a šta ne želim. Bitnije šta ne želim. I stvarno sam drugčija Maja, što je skroz ok i mislim da ni ne trebamo biti isti. Mislim da je jako dobro ako radimo na sebi, da je jako dobro i čak poželjno da se mijenjamo, da ne mijenjaš svoju neku suštinu, ali opet da se nadograđuješ kao osoba. I stvarno mislim da sam ja baš dosta napredovala. Naravno, odrasla sam, zrelija sam, prioriteti su mi drugačiji, razmišljanja su mi drugačija. Točno znam sad kako bi u nekim situacijama postupila, kako možda, kažem, čak i prošle godine možda ne bih, a sad već znam da bi malo možda drugačije. A opet kažem, svaka godina nosi nešto svoje i jako mi je drago da za sebe mogu reći da nisam ista Maja kao što sam bila 2021. ili kad god. Zato što se ni ne osjećam isto, ni ne razmišljam isto, ni ne ponašam se isto. I mislim da ključ svega je bilo to što sam stvarno naučila i učim živjeti svoj život kako ja želim. Naravno, kako moj muž i ja želimo, ali onako kako ja želim svoj život nekako živjeti. I onda naravno tu dolazi naša zajednica, on i ja. Ali prvenstveno moraš znati šta ti kao osoba, kao jedinka želiš i šta želiš u tom odnosu. Tako da je, mislim, to bio veliki korak i to da stvarno kažem, briga me šta će tko reći, ja radim tako, ja želim tako i tako će i biti. To je nekako možda najveći okidač promjene mene kao osobe. Eto. Kako gledaš na život? Ovako, ja sam uzela ovih nekih par pitanja zato što mogu proširiti temu. Bilo je raznih pitanja, tako da ova neka pitanja su stvarno nisu fokusirana na odgovor da i ne, nego stvarno se može lijepo pričati. Kako gledam na život? Zavisi koji dan me pitaš. Nekad kažem da život nije fair. Nekad kažem kako je život lijep. Nekad kažem kako je život zapravo jednostavan i kako je ljepota u sitnicama. Da, tako sam nekog mišljenja, raznolikog. Sve u svemu smatram da svatko od nas ima jedan život i da ga treba živjeti kako god ta osoba smatra da ga treba živjeti. Neću ulaziti u ničije izbore, odluke, mišljenja, ništa. Znači, ti sebi, ja sebi. I tu se sad opet veže to da ti kao osoba moraš znati šta je za tebe najbolje i za tvoj život. Do neke određene godine to rade naši roditelji za nas, a kasnije smo prepušteni sami sebi, tako reći, što je naravno normalno. I sve neke odluke koje donosiš, posljedice su na tebi. Život stvarno može biti lijep i život je lijep, samo što ga mi ljudi previše kompliciramo i smatram da je previše negative, smatram da je previše ljudi koji zapravo ne kužim ni ja šta je poanta. Mislim, nisam neki psiholog ili neki coach, ali mislim da bi nam svima bilo ljepše kad bi se svi fokusirali samo na svoj život, na ono što mi želimo od života, što mi osobno želimo proživjeti u ovom životu, jer opet kažem, nema reprize. I nekako mislim da se ljudi previše zamaraju tuđim životima, a premalo svojim životima. Evo i ove društvene mreže. Znači, prvi primjer, ja ih volim, ja ih obožavam, meni je algoritam super zato što ja gledam stvari koje mi čine da mi društvene mreže budu super. Tu i tamo uleti nešto strašno, ali ok. Ali toliko je komentara ispod mojih videa, a viđam i ispod tuđih, ljudi koji zapravo već po komentaru možeš skužiti kako gledaju na život, a ne gledaju uopće lijepo. Ja jedino takve ljude mogu nazvat nesretnima i neispunjenima, jer meni nikad ne bi palo na pamet komentirati nešto negativno, ružno, površno, zato što sam ja u sebi, ja imam svoj mir, ja sam sa sobom sretna, ja sam sretna sa svojim izborima, sa svojim životom općenito i samo mogu biti uzbuđena za ono što dolazi. A ovako, već po komentarima i po mišljenjima nekih ljudi, kad razgovaram s nekim ljudima, vidi se ta razlika u gledanju na život. Ja stvarno ne znam kako bi ja u 2 rečenice rekla kako ja gledam na život, ali stvarno
ako išta mogu reći je to da bi svatko od nas trebao gledati samo na svoj život. I to je to. Fokusiraš se da tebi bude super i onda te nije briga šta će susjed ili bilo tko, kako će oni voditi svoj život, zato što si ti fokusiran na svoj i zato što ti je lijepo ili se trudiš da ti bude lijepo ili daješ sve od sebe da ti bude lijepo, gledaš kako izaći iz nekih negativnih situacija zato što ništa nije samo pozitivno i cvijeće i duge i sunce, nego ima i negativnih stvari naravno, ali mislim da bi svatko od nas trebao prvo pogledati svoje dvorište, tek onda, čak ni tada, ali tek onda baciti oko na tuđe, s tim da i to smatram da nije potrebno, ali ok, ima nas svakakvih. Story time o upoznavanju tebe i muža, to je bilo davno. Mislim davno, to je bilo prije skoro 8 godina. Bili smo na jednom rođendanu, samo onako piće u jednom kafiću i tu se nismo baš previše ni doživjeli. Jedino što sam tad saznala je da je i on bik u horoskopu kao i ja. I ful smo blizu i sjedili i sve, ali baš sam s njim pričala neki dan o tome. Često se sjetimo tako tih nekih sitnica i trenutaka. Voljeli bi baš onako vratiti se u neke određene trenutke, čisto da ih proživiš još jednom, jer biš onda nekako više pamtio neke sitnice onako. Imaš ti sad to sve u glavi, ali nekako da osjetiš to još jednom, to neko uzbuđenje ili da točno zapamtiš neki pokret ili neku riječ ili nešto, tako da baš smo o tome pričali neki dan. I to je bio neki dan u tjednu, ali onda se taj isti rođendan baš smo izlazili van za vikend, slavilo se i išle smo ja i moje 2 prijateljice i tako smo se družili, ekipica. On u tom trenutku je imao pauzu od nogometa zato što se bio ozlijedio, operirao i nije trenirao, ali je bio na rođendanu i ja se samo sjećam da sam sjedila sa prijateljicama i pitala, tad sam ga baš onako primijetila i pitala ko je onaj zgodni u crnoj košulji. Uvijek ćete ga vidjeti u crnoj košulji, to je ono. I onda sam pitala prijateljicu, tko je to naš? I onda meni tadašnja najbolja prijateljica, čekaj. I vadi mobitel i pokazuje mi njegov Instagram. A ja onako gledam u mobitel, pa malo u njega, pa u mobitel, pa u njega. Ali bio mi je predivan i tu. Ja gledam, ok, molim. Znači, niko me nikad nije tako ostavio bez teksta, a da ništa nismo previše ni komunicirali. I tako, priča po priča, piće po piće. Počeli smo pričati, pa neću pričati sve u detalje zato što je prezmiješno. I onda smo krenuli van i on nije imao u planu da ide van. I ja sam došla u klub, mislim da smo išli s 2 auta, ali tako nešto jer nas je bilo dosta. I mi smo došli u klub i znaš onako, želiš glumiti da te nije briga, ali si full napeta, onako, di je, kao, zašto nije tu? Znaš, ono, već kao ljuta, kao, nije vada otišao doma. I tako hodamo i samo odjednom osjetim ruku ovako ovdje na leđima. Ja se okrenem, a opet se ja pravim cool, a u sebi, znači, ne znam. Da sam imala toplom, jer u tom trenutku imala bi temperaturu sigurno. I tako, naravno, bila sam presretna, a nisam to pokazivala. I tako smo se družili, zezali, pili cijelu noć, plesali, pjevali. Tad sam skužila kako zna plesat. Mislim da mi je otpratio doma i mene i prijateljicu. I drugi dan, odmah smo se vidjeli i bili smo baš dugo zajedno, od predvečer do tipa 2 ujutro. Čak smo se i sad prije vjenčanja, išli smo na kebab ili nešto, ne znam, nebitno, noć prije vjenčanja i otišli smo na to isto mjesto gdje smo imali taj prvi spoj. Ja ne znam zašto se ovako sve se smješkam kad pričam o tome. Ali ja sam drugi dan morala za Zagreb, jer sam studirala tad u Zagrebu i rekla sam, kakvi dajmut. Ništa od toga, Majo, zaboravi, lijepa uspomena, lijepo sjećanje, nogometaš, znači cure lude za njim. Ništa od toga, zaboravi. Ali evo nas skoro 8 godina poslije i živimo skupa i u braku, čekamo bebicu i život je čudo. Život je baš čudo. Mislim, mogla bi o našem odnosu pričati ja do sutra, ali mislim da ću stati ovdje. Neopisivo zahvalna
što smo se upoznali u ovom ludom svijetu, što gradimo neki svoj život, što se fokusiramo samo na naš život i radimo kako mi mislimo da treba i baš smo pravi tim. Eto, to je onako ukratko. Želim vam svima tako jednog Kenu u životu. Mislim da ću odgovoriti na još jedno pitanje u ovoj epizodi, to jest u ovom videu, zato što ne želim stvarno da bude predugo, a svakako ću ja s vremena na vrijeme izbacivati taj box, da me pitate šta god želite ili me možete pitati ispod bilo kojeg videa na TikToku, Instagramu, YouTubeu, gdje god. Za kraj sam pustila kako bi te drugi ljudi opisali. Znate kako? Zavisi koga pitate. Stvarno je to istina, zavisi koga pitate. Neki će vam reći da sam super, da sam iskrena, vesela, znam biti i onako malo, koja je ljepša riječ za to, bići, ne znam ljepšu riječ. Znam biti stvarno onako i bezobrazna kad treba. Neki će vam reći da sam katastrofa, da sam, ne znam, ovakva, onakva. Stvarno zavisi koga pitate, ali opet kažem kako se ljudi odnose prema meni, tako ću se odnositi prema ljudima. Ne u smislu da vraćam milo za drago, nikad, ali smatram da, i to bi trebali svi smatrati, nisam ja ništa posebno, samo smatram da treba svako razmišljati tako da je privilegija pustiti nekoga 150% u svoj život, da te upozna maksimalno, zato što, nažalost, danas je sve više i površnih stvari, i ljudi, i situacija i mislim da je baš privilegija. Opekla sam se više puta, opekla sam se najviše sa svojom otvorenošću i što zapravo neki ljudi ne shvaćaju moju otvorenost ili je iskoriste ili izokrenu priču ili shvate na neki svoj način na koji ja uopće nisam programirana uopće da razmišljam na isti način kao XY ljudi. Tako da sam se tu opekla više puta i naučila da ne prikazujem svima ono što ja zapravo jesam. Premda ja stvarno puno u zadnje vrijeme, pogotovo nekako me već to veseli, dijelim na društvenim mrežama, ali opet kažem, dijelim ono što ja želim i u kojim granicama ja želim dijeliti, tako da i to će neki reći super, neki će reći katastrofa, što je skroz ok, opet se nadovezujem na ono, brigate šta će drugi misliti i reći, ali opet kažem i mislim da je to tako kod svih, ne samo kod mene, zavisi koga pitaš, znači zavisi koga pitaš. Ako pitaš moje roditelje, sigurno će ti reći sve najbolje. Ubacit će tu i tamo možda da sam tvrdoglava ili da ne znam. Ako pitaš moje neke prijatelje iz prošlosti ili šta ja znam koga, reći će ti možda nešto drugačije. A što se tiče kako bi me opisali ljudi koji me vole, to više volim da oni kažu nego ja. Više puta netko mi je jako blizak kaže nešto stvarno prekrasno, što ja kod sebe ne vidim ili ne želim priznat da je tako. Ali opet je lijepo to čut, pogotovo ako je od osobe koja ti je važna, bitna i čije mišljenje stvarno onako ima težinu i stvarno je relevantno i opet kažem, nebitno je šta tko misli o meni, bitno mi je šta misli o meni moj najbliži i vodim se onime, nije bitno šta se kaže, nego tko ti kaže. To bi bilo to za ovaj video, to jest ovu epizodu. Kažem, objavit ću je i na podcast, tako da možete slušati i samo sa slušalicama, možete i gledati na YouTubeu. To bi bilo to. Nadam se da sam odgovorila onako na i neka potpitanja i pitanja. Nisam htjela previše odužiti. U drugoj epizodi, to jest drugom videu, ćemo se bazirati na tematiku Njemačke, posla i slično, zato što dan danas dobivam puno pitanja, pogotovo na TikToku, ili neko me potreban savjet, ili su ljudi jednostavno znatiželjni, što je ok. To će biti drugi dio ovog Q&A-a. A vama hvala što ste gledali, hvala što ste slušali i vidimo se u sljedećem videu ili se samo slušamo u sljedećoj epizodi podcasta. Bye!